Sanibonani Maswati lamahle, sanibonani bakangwane. Ngithe nginivusele. Sibukisane mayelana nalolu dzaba lolumadima lesibukene nalo. Sibukene nemshikashika. Umshikashika-ke yinto lengabonakala ukuthi iyaphela, iyacala noma iyaphela. Ningithi bakangwane asesibukisane nakuthi singemaswati. Letinye tinto ngazuthi kufuneka sisebenzise common sense. Masibuka tinto sicabange nje natural ukuthi lento lena ingenteka yini. Ngibukisa nje ngiyanoma, ngiyacabanga ukuthi solo simile sonke sithi hawu sifuna i-dialogue, inkosi ayivumi ibeke ilanga le-dialogue, ibanga le-dialogue. Asengibude Maswati, kungenteka yini ukuthi ubulale bantu ungaboshwa nekuboshwa uhlale ekhaya kakho bese kuthiwa hey ubobuya lungisalilanga utosikhulumisa mayelana nalokubulala kwakho labantu sitokhuluma bolungisalilanga. Ungalungisa yini? Ngeke nami nje ngeke ngize ngililungiselanga lekuyobukana nebantu lengibonele kangaka nalengibone kangaka nalengibonako ukuthi they are very unhappy ngami. Bese ngilungisalilanga ngithi ngidawuta vele ngidonibona ngidawuta sitokhuluma vele sitokhulumisana nalendzaba yekuthi hey ngabulala abantu vele nkosi yami sitawuta sitokhuluma sitodialogue. Ngeke izendeke leyo. Ngalelanga nje kuthiwa noma ngabe selibekiwe lelanga angeke sengiye ngagula ngagula kube buhlungu umlente kube buhlungu inhloko admission nasesibhedlela uphindze noma libekwa kule vili elitako nakhona kuvele lokuvelako hawu sekugula gogo angisayivele senginjani uphindze futhi nini bawubekwe lelinye uphindze nakhona uthi hayi angeke vele kulunge ukuthi angiyise ngiyagula ugulula sengiswe embhedzeni kuyogcina vele ungakayi kuyobafeyisa labantu ngoba labantu bayakuncenga bathi sicela ubuye sitokhuluma ngalendzaba lo wayenda. This is very serious. Ngeke kuze kwenteke. Let's come back to our main story nalo. Ngeke kuze kwenteke ukuthi inkosi ivume i-dialogue ngoba iyadi ukuthi i-at fault. Kude nalongadi wonke umuntu uyabona nayo iyadi ukuthi at fault. So mawuvuma ukuthi utawubukana nalabantu laba ucabanga ukuthi wena vele ema-decisions latawuphuma khona nema-recommendations latawuphuma khona atawuthini. Iyadi ukuthi ama-recommendations latawuphuma khona ngeke ayifefe. Ama-recommendations lakhona atayimisa kabi. As a result ngeke ivume ukuthi itoyente i-dialogue. Ngeke. Asengibekise njena kwaba khona lenye i-dictator lapha e-Uganda lebesifunza ngayo masisesebancane nje sibantu abesikolo bekuthiwa Idi Amin etikwe abantu lababulala nelulaka lebekangilo. Angikhumbuli mina ukuthi base-Uganda bebangamcela ukuthi akabuye atokhuluma nabo nekuthi kumbe bekangavuma yini kuna kube bebangamcela ngabe angeke avume. Bekata instead nje ukuthi abuye abakhulumise ngiyabona bekata ubulala more ngalelo langa ababitile. Seke asesibukisane bekunene ukuthi le nto ye-dialogue kangwane yinto lengeke yenteke asingatendisi sente ngathi asiboni noma asati yinto lengeke yenteke no matter what. Kuyobe nje selokuthi itawenteka emva kwencwala itawenteka emva nyalo itawenteka emva kwama-elections semingaphi iminyaka lengcile selokuthi kufuna i-dialogue. Ngeke kuze kwenteke. Le democracy sitayitfola ngaletinye indlela hayi nge-dialogue. Hayi nge-dialogue naKing Mswati ngeke kuze kwenteke lokho. Let's forget about that. Sibuke letinye indlela. Sibuke naletinye indlela ke tekukhulumisana nangabe ngaba khona. Keja le dialogue khohlwani Maswati. Khohlwani ngeke kuze kwenteke. Ngiyabonga.